Dobar dan. Danas ćemo nastaviti sa zbrajanjem cijelih brojeva, stoga otvorite vaše udžbenike na 41. stranici. Proučit ćemo 6. primjer koji glasi izračunamo. A zadan je brojevni izraz -3 plus u zagradi -4 plus u zagradi -7 plus u zagradi +8 plus u zagradi +2 plus u zagradi -9. Taj brojevni izraz možemo zapisati kraće kao -3. Ako nam piše +-4, znači da zbrajamo negativan broj, te to možemo kraće zapisati kao -4. Također ćemo zapis +-7 zapisati kao -7. Ako nam piše ++8, znači da zbrajamo pozitivan broj, te ćemo to zapisati kao +8. Zapis ++2 zapisujemo kao +2, te +-9 zapisujemo kao -9. I naš izraz koji je bio zadan zapisali smo u obliku -3, -4, -7, +8, +2, -9. Kako bi nam bilo lakše riješiti zadatak, posebno ćemo zbrojiti negativne, a posebno pozitivne brojeve. Negativni su brojevi oni koji imaju predznak minus. U ovom primjeru to su brojevi -3, -4, -7 i -9. Njihov zbroj nam iznosi -23. Pozitivni brojevi su +8 i +2. Njihov zbroj iznosi +10. Te smo sada dobili zapis -23 + 10. I rezultat je -13. Ovaj zadatak su mogli riješiti na drugačiji način, odnosno zbrajati uzastopce i redom kako je zadatak zadan. Danas ćemo rješavati zadatke slične 6. primjeru. Zadaci se nalaze u vašim udžbenicima na 42., 43. i 44. stranici. Sa 42. stranice rješavamo 10. zadatak, sa 43. stranice rješavamo 15., 17. A, B i C, 18. A, B i C, 20. A zadatak, te sa 44. stranice 24. i 27. zadatak. Pa krenimo redom s rješavanjem. 10. zadatak glasi: zbroju brojeva -7 i -3, pribroji zbroj brojeva -16 i -7. Prvo trebamo zadatak zapisati pomoću izraza. Zbroju brojeva -7 i -3. Taj zbroj smo stavili u zagradu i zapisali -7 plus u zagradi -3. Pribrojit ćemo sljedeći zbroj. Taj zbroj smo ponovno stavili u zagradu te zapisali -16 plus -7. Prvo ćemo izračunati izraze u zagradi. -7 plus -3 nam daje -10. Znak plus prepišemo te izračunamo izraz u drugoj zagradi. -16 plus -7 je -23. -10 plus -23 nam je jednako -33. Nakon 10. zadatka rješavamo 15. On glasi: broju -10 pribroji apsolutnu vrijednost broja -20. Zapišemo taj zadatak. Broju -10 pribroji plus apsolutnu vrijednost broja -20. Apsolutna vrijednost broja -20. I rekli smo da u ovakvim izrazima prvo računamo apsolutnu vrijednost, ostalo prepisujemo. -10 smo prepisali, znak zbrajanja prepisali. Izračunamo apsolutnu vrijednost broja -20, ona iznosi 20. I sada nam piše -10 plus 20, što iznosi 10. U 17. zadatku trebamo izračunati navedene brojevne izraze, kao i u 18. zadatku. 17. A zadatak glasi: -2 plus u zagradi -3 plus u zagradi -19 plus 20 jednako. Prvo ćemo si zapisati zadatak u drugačijem zapisu. -2 prepisujemo, plus -3 znači da zbrajamo negativan broj, te to možemo zapisati kao -3.
plus minus 19 zapisujemo kao minus 19, plus 20 prepisujemo. Te naš izraz postaje minus 2, minus 3, minus 19 plus 20. Kako bi nam bilo lakše riješiti zadatak, prvo ćemo zbrojiti posebno negativne brojeve, a posebno pozitivne. Negativni brojevi su nam minus 2, minus 3 i minus 19. Njihov zbroj iznosi minus 24. Pozitivan broj je samo plus 20, te ćemo plus 20 prepisati. Minus 24 plus 20 jednako minus 4. U B zadatku piše 12 plus 6 plus 4 plus u zagradi minus 20 plus u zagradi minus 1. Prvo ćemo se riješiti zagrada. 12 plus 6 plus 4 prepišemo. Plus minus 20, kao što smo rekli, znači da zbrajamo negativan broj. Te to možemo kraće zapisati kao minus 20. Plus minus 1 zapisujemo kao minus 1. Prvo zbrojimo sve negativne brojeve. Negativni su brojevi minus 20 i minus 1. Njihov zbroj iznosi minus 21. Zatim zbrajamo sve pozitivne brojeve. To su 12, 6 i 4. Njihov zbroj iznosi 22, te dobijemo izraz minus 21 plus 22, što je jednako 1. U C primjeru piše minus 4 plus 10 plus minus 6 plus 2 plus minus 24 plus 19. Taj ćemo si izraz zapisati kao minus 4 plus 10. Plus minus 6 zapisujemo kao minus 6. Plus 2 prepišemo. Plus minus 24 zapisujemo kao minus 24. Plus 19 prepišemo. Prvo zbrojimo sve negativne brojeve. To su oni brojevi koji imaju ispred sebe preznak minus. Minus 4, minus 6, minus 24. Njihov zbroj iznosi minus 34. Zatim zbrojimo se pozitivne brojeve. Plus 10, plus 2, plus 19. Njihov zbroj iznosi plus 31. Te minus 34 plus 31 nam daje minus 3. U 18. zadatku također trebamo izračunati navedene izraze. U A zadatku piše 4 plus minus 10 plus 14 plus minus 8. Prvo se riješimo zagrada, te pišemo 4 minus 10 plus 14 minus 8. Prvo ćemo zbrojiti sve negativne brojeve. To su nam minus 10 i minus 8. Njihov zbroj nam daje minus 18. Zatim zbrajamo se pozitivne. To su 4 i 14, njihov zbroj je 18. Te sada broju minus 18 pribrajamo broj 18. Kako su to suprotni brojevi, njihov zbroj iznosi 0. U B primjeru piše 2 plus 18 plus u zagradi minus 25 plus 16 plus u zagradi minus 35 plus 1. Pretpostavljam da već znate da je prvi korak taj da se trebamo riješiti zagrada. Odnosno pišemo 2 plus 18 plus minus 25 zapisujemo kao minus 25. Plus 16 prepišemo, plus minus 35 napišemo kao minus 35 plus 1. I ponovno prvo zbrojimo sve negativne brojeve. To su na minus 25 i minus 35. Njihov zbroj iznosi minus 60. Zatim zbrajamo pozitivne brojeve. 2 plus 18 plus 16 plus 1. Njihov zbroj je plus 37. Minus 60 plus 37 je minus 23. U C zadatku piše minus 17 plus u zagradi minus 13 plus 29 plus u zagradi minus 6 plus 7. Zapišemo taj izraz bez zagrada. Minus 17 minus 13, jer plus minus 13 smo zapisali kao minus 13. Plus 29 plus minus 6 je minus 6 plus 7. Prvo zbrojimo sve negativne. Minus 17, minus 13, minus 6. Njihov zbroj je minus 36.
Zbrojimo sve pozitivne, plus 29, plus 7 i njihov zbroj iznosi plus 36. Minus 36 i 36 su suprotni brojevi, što znači da njihov zbroj iznosi 0. Nakon 18. zadatka rješavamo 20. zadatak koji glasi: zbroji sve cijele brojeve koji zadovoljavaju nejednakost. Mi ćemo riješiti 20. zadatak. U njemu piše: minus 3 je manji od x, a x je manji od 2. Što znači da mi trebamo zbrojiti sve brojeve, cijele, koje se nalaze između minus 3 i 2. To su nam brojevi minus 2, minus 1, 0 i 1. Te pišemo minus 2 plus minus 1 plus 0 plus 1. Taj ćemo zapis zapisati kao minus 2 minus 1 plus 0 plus 1. Zbrojimo prvo sve negativne brojeve. To su minus 2 i minus 1. Njihov zbroj iznosi minus 3. Plus 1 je pozitivan broj, njega prepišemo. 0 nam ne utječe na rezultat, te 0 nećemo zapisati. Minus 3 plus 1 je minus 2. Nakon 20. zadatka rješavamo sa 44. stranice 24. zadatak. On glasi: to je veće apsolutna vrijednost zbroja brojeva minus 19 i 10 ili zbroj apsolutnih vrijednosti brojeva minus 5 i minus 4. Riješimo zadatak i odgovorimo na pitanje. Zbrajamo apsolutne vrijednosti brojeva minus 5 i minus 4 i nje uspoređujemo sa apsolutnom vrijednošću zbroja brojeva minus 19 i 10. Izračunamo svaki izraz posebno pa ih usporedimo. Kada računamo apsolutnu vrijednost zbroja brojeva, to ćemo zapisati kao apsolutna vrijednost od zbroja brojeva minus 19 plus 10. Prvo izračunamo izraz koji se nalazi u zagradi, odnosno apsolutnoj vrijednosti. Minus 19 plus 10 je minus 9. I sada računamo apsolutnu vrijednost broja minus 9 i ona iznosi 9. Trebamo izračunati zbroj apsolutnih vrijednosti, te računamo apsolutnu vrijednost broja minus 5 koju zbrajamo sa apsolutnom vrijednošću broja minus 4. Kad odredimo apsolutne vrijednosti, dobijemo 5 plus 4 što iznosi 9. U oba primjera dobili smo jednak rezultat, što znači da su navedene vrijednosti jednake. U 27. zadatku piše: najniža je temperatura u Gospiću u siječnju iznosila minus 15 Celzijevih stupnjeva, a u lipnju je bila za 25 Celzijevih stupnjeva veća nego u siječnju. Kolika je bila najniža temperatura u Gospiću u lipnju? Kako bi odredili najnižu temperaturu u Gospiću u lipnju, trebamo temperaturi od minus 15 Celzijevih stupnjeva pribrojiti temperaturu od plus 25 Celzijevih stupnjeva te izračunati njihov zbroj. Minus 15 plus 25 iznosi 10, što znači da je najniža temperatura u lipnju bila 10 Celzijevih stupnjeva. Kako bi uvježbali rješavanje ovakvih zadataka, za zadaću ćete sa 79. stranice riješiti 64., 65. i 66. zadatak. Sretno s rješavanjem!